Anem kem partit per la darrera video sus la divisió, que vam treballar sus dues particularitats dins aquest calcul. Como hem CM2 que prenguem nombres un poc més grans e como vedeți că e 1204 divisit per 3. Ma deixo causa ca la video numero 2 que vos prepausi de butar en pausa, d'ensajar de resolver les problèmes, les calculs, et si êtes jucat que vous arrestats et que espiats la seguida, et si arribats, c'est bien parfait que vam comparar les résultats. Anem kibam, donc cum de costum que cercam les quocients, que notat aquí les calculs de verificació, que dissenyat les millors quantitats, donc un grand carat per mille, dus pitjots per les dues centenes. N'hi ha pas nat de dezena, donc aquí ho pas de dezena i ranja, et per contre que hi ha 4 unitats, et aquí que vau escriure element 3, et que començam també les quocients, quant als xifres hi ha dins aquestes quocients. Ara veig, primera causa, que podi partajar ako en 3, non pas nat pramu ne podi pas retallar o placo de 1000, ne podi pas retallar taiuca un billet de 1000 euros, que vau transformar aquesta placo de 1000 en 10 centenes, donc que vam evaia 10 centenes, que vau les dissenyar en pitjot, pramu pas trop de plaça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc acolo que va evaia un chiffre sunt ca o quocient, i o chiffre en centenes, pramu que en centenes. Après, que vas vede que vam ave un chiffre per las dezena, en place aigu, si hi ha centena, hi ha dezena, biau que serà un 0, mais que hi ha dezena, et enfin, que vam ave en vert, hop, un darrere chiffre per las unitats, pramu que unitats. Donc aquest quocient que serà composat de 3 xifres. Que començam après, cum de costum, també la distribució de les centenes, donc que vau partajar, que vau utilitzar la millor taula de multiplicació, dins la millor taula de multiplicació de 3, que coneixi que 3 cop 4, que és 12. Hop, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 4, 1, 2, 3, 4. Cadun a 8 4 centenes que podi verificar, 3 cop podi butar 4 centenes ou 400 si volem, que és 1200, que hem pla proche de 1200. Donc que és pla, ça acolo que la hop, et c'est dus pitjot 0 que les retiram, que és pla donc 4 centenes au quocient, et que hem demora arre, que est tout ballat, 1, 2, 13, 4, 1, 2, 13, 4, 1, 2, 13, 4, donc hop, que podi tout barra, pramu que i ballat totes les centenes et que em demora 0 centenes. Et adaro que arribam a la nostra dusa particularitat, la primera que era de prendre aquestes dues xifres, pramu 1 n'era pas possible, la dusa que hi ha aquí. Ben, que hem embestiat, n'hi ha pas arre a partajar. Ben, si n'hi ha pas arre a partajar, que sui també les dezzenes, quand des dezzenes? Non. Donc, que va butar un 0 aquí. Et aquesta etapa que és pla important. Menys 0, acolo que és un poc inutil, mais bon, continuem també la tradició du menys. Et après, que hem carregui de les unitats qui demoren, que hi ha 4 unitats, que vau ballar una pitjota unitat a cadu, hop, et que em demora sunt que aquesta unitat, que vau le notar aquí, que demora una unitat,
e che cadun a 8 tabe u unitat. Arriviamo alla fine, 1204 che è uguale a 13 cop 400 u, mais la reste u. Vérification, 401 cop 13, 13 cop 1, 13, 13 cop 0, 0, 13 cop 4, 12, 1213, mais 1 che è là 1204, donc ce che può dipliare le risultati aqui e butta che resta 1, 13 cop 400 u, mais u che è 1204. Acabem acabat, donc quand pensați pla vous demanda aqui s'il y a eu un chiffre ou 10 ou 13, donc attention, de nuta la chiffre du quotient, de verifica, et s'il y a une 0, ben, che ca une 0 dins les calculs. Pas sur ça dommage, comme s'il y a eu un reste aqui, ou bien ok, il n'y aura pas eu 0 dins les quotient. Que vous décidez donc travailler à la division dins la sédence du dia ou travailler à la division à l'ustau si êtes sur aquesta notion. Allez et merci.